Wasya wa Muimi. Mwana mushaisia vani mutongo itivingwa tunamukamba nita wa Steven Mwama kalivu wa kilungu kichaku uwe nacho uchendete munocha Wasya wa Muimi wala tuithiru tuikunekela nema ya sindu sike badhokaniyo na masomo ke badhokaniyo ma uimi nikenda matukuonde withie wina mbesa mubukone kwaku na wina leu mesane kwaku kila muthenya na indi muthenyani wa umuthi tubando beta wa Kisekine ngelane kathiyane kauntini ya Masako na neva Kenya na indi muthenyani wa umuthi undu wenete nakwa tuima kindu tutaisa kuimana ni kindu kimwe gitumite andu amwe metho mena mbesa nzio cia kwiyithia na kwithia andu ma family ona andu la mebe kubina mo na muthenyani wa umuthi tuima kindu kita sugar cane wa kithiomo cha Kisungu lakini bakwitu muzi tukita kiwa kalivu nthini wa kilungu watindata neza umuthi ntwamuthokia ku mbekindu chambe wavika bandu bagwano Wasya wao na congratulations nondo amondo no kunete nesa nondo iwino cionthe andu mona ngaliko cia Kikuyu kundu kula kuthithu kuya mumeas ngokutona kuna mandu mamuthembo ngokutona ugakiwa so kendo kitu cia congratulations kendo chambe yoni ukuliei musisi no wethe ai kuliei ukambane kiwa ata ukambane kundu konkubanda wake wai kana no baveboka ukambane ni kundu kwingi kwina climate chake wa lakini ndwise mundu abanda kindu kilo kwenda kilo wona kiimweta income but you and remember neto so we wanundu mo kitema kasisia na makona ba climate chako no chuke lakini wethi ame na tulunda tunini na mundu abandite totina tatwele otwake toya lakini choko uno kukekewa ja kwe kundu konge oba kwenunge lane ba Kisekine area no ne banda wa iwasi yo kai kana ne ba kwenui kana ni the entire Machakos kundu kwike bathukani kula wana kwibandu yo ni ndembete kundu kwingi lakini miunda mingi ndeiwa maimambemba na sindu ta avocado na miti juno nazi kwa kubi popa haita pomo no babandaiwa nondo wathi mutitoni wathi ngaliko cia mazaku ngaliko cia kathiyani muno wiwa maiko nazimu maikulia kana kuukwiwa kwa musembi wa Kanguta so ona ciathini andu mo mende wa cia kuthiu there ila zira wa malumelo moka kuona iri kwata simu za kwithia simu ila tuko ni wateze simumete nako so andu mumete kwa sama imandaiwa kila kiomanije kana kuikundu kwinge koiwa ekaba ni ukule peke ndo aweta nda ukethia kondo ndo mamete mbemba yitu nene in terms of sindu money long term na ngine short term no banda mbemba after 3 months ukotila utwa hithi kabegwe na ndo mayana maibona lakini kino ni long term investment kwa woni wako nikibathukanio chao cha mundu bandite mbemba na mundu bandite kiwa pena kibathukanio kinene nundu mbemba zienda na ciana season nundu withia kubanda mbemba uko bande mbuya ya December na mwezi wa kana lakini kiwa wa mina ubanda ni watani ciana cho na kile pinda continuous kitha okende kila wauna kikashuti kenge okila wauna kikashuti kende kondu epinda ukeza kwitha utenaiwa tondu mbemba titona kwazia mbemba nutona ukogethia ila kwasua miunda mingi timethei mayapetanga mabye kenda mambe prepare nendu ambu yange lakini ki kumela cha bandiwe kuma 09 jai zaona guguteiwa na jai zaona itena market sisitwe pakupekela muthena ya ukeza kwithia kile pinda bekewa kwa tunene in terms of security ya income mundu aibanda kindu long term nondo nisi no obande mbemba ondo Wasya kana kabanda o makobisi na wisi ni auke maiketha mebo kana next year maiketha mebo yukwa twe ngewa yake in terms of security ya income wisi miaka 5 yukite paketha pio mpesa miaka 20 yukite sana sia kuina guarantee kana iketha sina kindu itono ya kwa tunene in terms of kindu kio ni kiwani kina guarantees ya security ya income in future kiwa jua sisia kiwa miaka te 5 wisa kwithia no nasi nikikala muno keza kwithia ipinda yukite no kitethie ciana kitumi nundu wa mina ju nicoka ikakwa thitino kesethia nita yakwa na wona ta yakwa ukwa yonthe no isongo vumbe kidoko juta jua sisia ki baba mwana walite kukaba juthi ukakwa yonthe no ibando kingi bakando no yenso yeima otaya futi 3 square no yeki hapo wa mina kweki hapo thingezi amba wota 3 kana ina ke shoot mbinge nundu wasisia maongoni kila yongo kuthila yengi wethi abe na palabu milela kabelo so uka withie keka watilanga ilungu wale kanja bunde she shoot nge mbinge na ndweza kwethia cio juke wichoka kikwa cheo kiteke ku
so ko kiwa beta kike ngichokela ya ukeza kwithia continuous sio wa mina banda wa tani cia nange waya nduketha utena igwe binda yingi ni sikala binda sa no you ando mo mo kama ka invest kundu gwe real estate ukeze da mundu wa kanomba ka kombo thacia na ungine watho kamarute chavale lone wimi wake wa na utumeta investment yako kama na ipa ni bongo mashambesa na ino ni investment yako no utumie nundu jukuma bauna utabilia kuma 09 kila muthenya ninona ati ikwata mpesa cia nini bape kila muthenya mpesa cia nini ba kila muthenya no maifadhe la watu wa ndani kila muthenya no kwata ngilina and ambafu ta 20 season ya mwezi wa 8 ndio siku kwasua kila muthenya ngilina si ulika mubuko ila nini ya nani kule ngiliswina ni profit kana ni profit ya ni faida ya nondo weza gwithia juta endete mwezi wa 8 ni kukuoka kwasua muno market ida demand ida yeyulo weza kwithia ando nimegitara ni mokete so weza kwithia jukuma mwezi wa 8 kwamba tu nutono to ngili monza ngili 8 ito kona ngili ina kwa muthenya kwa ndo la hesabu isu ngili ina times 30 twazi mwezi wa na muthenya 30 sio isu kwa ngili 120 kwa per month na isu ni profit ni faida faida sara jibo nondo kiwa yu ateo kiso likamwaki na kukweza bikamwaki nondo ni kuthithu na weza kwethia yu taju teitwania na ndo muno ya weza kwethia yu ona mundani ndo weza kwethia mundu umete nzakalika ba mundani no ithie ene ala timaba ya okay yunde no party no yambeyu nenda twambonenga museisia wisethia ni wamana kina value nikito no mutethia nikito ndako investment nikenda ende amino manabu ni tukwithia tuyoka nikenda wisethia ni twamana ndu kikawa o twinene amondo asui kiwaki expenses ukase for example either upanda watermelon no thi ukuthoa ndawa ya kukitana na ila fruit fly umusi no cia muthemba su expense iki na expense muno kiwani kindu kimwe kitatumia expense nondo eka kiwo kindu kingi no kiwo na nondo no ngithia oimwe pa month oimwe pa month no theka na kiwa chaku jukila kingi tio kutembelwa kunthini ukauma cia matwala mekata moma nundu swili wa ng'ombe na kingi matwala mekata moma wale java nthi ni moka makatwika bu na ni moka ukesa kwithia ubio bundoli kanthi ni muno ni pathithu ukesethia kimuki yuthi so weza kwithia kiwa kina expense kwa mwana umase kiupa kibutu cia ndia yo baba ya kiuo cha kwenza cha kwekata kikitite kuka no si kikitite kuka kikoka kikalika silangani tifomite pandu kesa kwithia choka kilika bauna tioza ngina machine tipambite kilikite iwane na kula kuya nthi muno kithea na pressure kesa kwithia kundu tumia mauta ya kana stima ndo tumia yitu tuite no sothio tutambese otoni bala umasikiwo tuine ne amondo ma aspect ya kiwo nipata mo wa muimi peto futi myo ya either mundu we mabandu wetha etele mbua abanda ile ketho ne mbua peto futi myo ya mundu na kiwu chake so siwe nacho mundani na mundu ukwetela mbua peto fauti nene muno nundu mundu ukwetela mbua ni juta yu bwitina nuonete mbua yuite nai na yuite nai weza kwithia keka ni mundu ambemba wo mundu ambemba weza ithia akethonai kana mboso weza ithia akethonai lakini mundu la na kiwu chake ta yuite na kiwu kitu weza kwithia ona baiya ya kwetela mbua na titengemea mbua muno so na iguka ukeza kwithia mbua muno kwitu ni ugai gatwika ne tasara ila yagwa muno nundu ile iwa cio sita ba yuta ila ndwike na itingita kia weza kwithia chanywa kiwu muno ni chaitaba na ila kuku kakazebe chonde jathi nthi na ndweza kwithia nao market ke kazi nthi weza kwithia mbingi cia kata imo no cia tulika lakini weza kwithia baina thina ni kwitha kana ila cia tulika ngwa nzebe nitwaza tukatilangila ng'ombe ikatwika liwa no ng'ombe ukeza kwithia itwa kama ingi zeiyo ukazethia yatunga chao ila ni yatunga ngaramezo ya so simo cia kiwu kwa mundu lo ciaisi ni nzia ciba mukamba imoto nyotume ukesatha ni wakwata kiwu for example wetela kibetete na lelo kibetete na usi kikalikandia ne bandu ni kwenze ingisi kibathokanio mundu tona kwata kiwu penze ingisi kibathokanio nundu uko kathio kwaku kiwu kicha cha mabati cho kicha mbua titeka cha unywa yuki uchu kosa matangi manene no iteka kiwu chu na kano yenzo thimo kila kinthi
kila kwa uthinzo thima kiuchu no kikieba u na with time la kuthanuka kiko bandite iwaga no bandite o kindu kingi ujunya bau thimani unyiti Wasya ku harvesting ya kuketha kiugo ni motono none kule we wazise tawe Muimi na tawe Mukenya Mukamba ni wona kana penzi itonyo tumeka muno ile mbeta nitwa kamboge sithe nitwa kwata kiugo na nitwa twika aimi penzi yote kwenzia nundu na utapia kana kiugo wina matangi kana we ona bandu enzoma imasu ndutona kwasya ndu ina kiugo nundu akwithiwa kana kila bandu ola kwesa kuwa bai bandu batetika kiugo la kwina mbua so kiuchu chonthe nundu juta yube kimoti tatumia muno ukambani kiugo kila kwa kila jamina kwitika tieka okikathi na utoneto o thima yaku kana ukekyo ithangu kesa kwithia ni wa chumba ni bamwe with time ukakitumia ona kekatini mathaiwa na ukitumia kwa ni mayamboka na ukitumia kwa ni mama na kiyuteria so kuteka kiugo kumanda kiugo kwina nzia mbinge now you Ukamba as a region na in terms of utongoi na sinusia muthembosu pe policies kana pe maundu metala itonya kwikiwa ukisethia Ukamba ni uonthe maundu ni masewa in terms of kiugo no jukila ndona kuweta kwa kiugo ni nonete kana miti ta misanduku ni olete kiugo muno nundu ibinda ila obwiti nangela kuneta na miti muno unaweza kwithia kiugo ni kingi lakini juna zikana kombea bitinanga na kwaju kiugo ni kinini nundu akubanda miti pakubinose muno musanduku miti ndizo Wasya mawithuluko ni ananga ni zo bazia mawithuluko lakini batengemea ibandilo ba nundu juta musanduku kusise kiugo kingi no kusise kiugo kingi la mabandite bakubinose kiugo kionine ba so miti ka olangwa ile bandite bakubinose ukazethia in distance ukazethia ni basanga wesa kwithia kiugo kikoleka kwa wingi namo atongo ipe ondo matonya kwega ju atongo yala mekisio ni no mali to manthi ondo tuna kwiko kesa kwithia tina thina kiugo na chambe ni kenda tete tena thina kiugo ni kupetanga miti ila yiba kubi nosi muno mutia musanduku no mo ututhiinitie muno kwa kugucia kiugo kwala kiugo we mwene ni wonete benefit ni wonete usio kana no tethekete ni wonete usio wa kwemakiwa nini guonete muno nundu kuma 09 twalika wemini wakewa twambite na tulatu nini na tambite tulatu nini tena biashara ingi ekala kwemakiwa na kiwa chutwa twaenda tunenebetie ni makiwa taima tumanana twaka kwemanana taima mboka taima kwataka kwemamboka taima yuke wakithei na twaimake wakithei tena kiwa ne chumite faida kaza kwithia tambe ya project ingisi kando twasiokethia no twitha yitwele sende yu maundu ala we mwene ufanikitwo kaseke katike wa kindu fulani nditha na ika katike wa kindu fulani nditha nao ni muvyano ndo kwenda no kunena na itu Mutongo TV ngwatana Mukamba kilunguni kicha Wasya wa Muimi sawa asante Mwana Musyaisya ni Mutongo nyeneta wa Steven Mwema tu kisekine tuina mbosemba na ende twende na kuimakiwa ni tusioketha ichichi na bindeta ya sandika na ende weseda unit wa kuelezea utona kuambia hata na kiwa kimawata maintenance ya cho utesa hapa na utesa hata nika ende weseda ona kumwene na utona olika biasala ne na katele katoko mane ichichi na bindeta ya sa Wasya wa Muimi. Mwana Musyaisya ni muvyana ndano ndo kwendekala Mutongo TV ngwatano ya Mukamba ni kilungu cha Wasya wa Muimi kiende na tyoku kisekine ngelane kathiane masako na twende na kwema kiwa na indi netwa mina kusisi twa manaka na kina value ne kisiona ne kitonya kutethia yuna ndatulikeneke na indi wisethia ni waile waki mawata kumumwambio baka muthia na Muimi ola twinake alikangilata ambiyata na indi kubikia ba wena eka mbingi sia iwa na wena iwa mbingi byo abikangie bwata omone na ku tona kwipindana hata uibikia bu kalibu ngi ndini wa kilungu tuyuma netwalesya Musyaisya amana kiwaki na value nikitesa wandu ingine mesia niketa mundu no kwata ngilina kila muthana kuthina mbe nenda utunenge story yaku ya kulika wemini wake wa
yambia ngiata kwa tunenga story ko Sorry ya kwambia kwa kiwa yo yambie ndi mwaka yo ma yambie 09 09 na influence nondo mundu no influence ya wane akona mundu atotangale ba yanziani akasinyinga tweka ndeleba wangali influence yake waje umiewa leo mie tina wa kutata maundu maingi na kutata maundu maingi no alo tata ukoka ukabaluka ange ogege abitiu katata na mwaka sukuma wa maisha atatete chao nina tatite uwe mama nana asukuma wazetia mena challenge muno nundu imwe ni uko kogethia mbani ya makima muno inana kwa challenge nene enana ni mbaku kuni kuthithi muno okay so you zaithia you kindu kila tiko na kitutethia ku no kiwa na sukuma wa memene nyao sukuma na memene ye market nundu wesa kwithia you ke kana andu alama omo ya ma ku sokoni wesa kwithia meoka ukekwa bandite mbingi meoka keza kwithia mawotu nini na ku bandite mbingi aya ku transport nike ndo twa soko by then tayari na ministry of transport isukuma ukeza kwithia mbingi niro na kwanangika na wobo twa sokoni iyo thini kwitha kana mbe alaote iye moko kuya munda ni makathosia ndu twa ingipo nundu ibona mo mathoisia na hii option ya kiwa nundu pesa ndo ingisi niki kiwachokie akili ne kana ne option utonyotata kiwachokie akili ne kwitha kana no kula kutatithia kila kiutethia na teza ithia kiwa nicho kitethia nundu akwithiwa wa mina ukibanda ndwina undu ungi ugakika eka kuola mabuti ala moma na kwikia kiwu na toka weza ithia nitaelewa kana kiwa ndwin kina we mwingi yani tasukuma kana manana nundu chiki affect wa imba na ekaju nzebe ombingi to no ibaluka njoke zaidi asia nangika paike ndu kingi kiguthini cia kiwa chako wa mino banda ni waba yuko tolesie muthenya wambe no kie neko no thina tiloki wa kwa mutu ino kana enze imane muthenya wambe wekiata muthenya wambe no kio katina kayo bandu by then ibinda bita manana tutina twayo bandu kwa mutui angu yo kabelo no gona thingezio na kwoko kuthingezia na kwoko toka kwata ke kamwe no nie ku kando kambe kunya mbeu na zuta zia ikabelo kiwa kimbo na chukite nesa ila jabike yo bandu kwa kuno sethia ni chololo kwa kuya so kaumisie mbeu itina binda na itina wa myeiteliu kai kambe kume mbeu kambe kume sakas no kaile wa mino kithine kai kikuwe binda na takukwata kithie kalamu no tazio su mata itatu wa mino kithinika su ile itatu wa mino thinika ni chakwata ona chambia umana hata kana ni chakwata umana nundu kiwani kala yongoni ni withi ya bena tulatu belu palake kyuko shutila na wiza kwithi azu twambe ya kunya tomato ichambe ya kunya matu ke chakwata na keko namba ndita istem kikiaza cha mina kwata na otilenge ukakitunga ingindi ukeza kwithi ayiba ya muthanga ni chambe ya kumila siembinge ya ubanda ichao no banda stem kana embe oba ya muthiani stem ukatilanga ilungu no ibalu chanthi no yitiyo kamuthanga kanini ni chakwata so kwana na utaalamu wako wa uwe na experience kila kithe kikwata nesa ni chao no abanda umuthamba kana abanda kaka ba muthi stem ni sawa nundu dina tubelo twinge kila yongo ya kogwa le kanja bandi siuma siembinge ya pe bandu wa kuthine ko slanting kana kongamete na be kukubalucha na wibweka ulawithe toje kana sene wewe no wakubanda no wakulecha nthi no ibweka usiwe musio ya no ikiwa kibanda wa season ya kibanda wende pai wakati urabanda mbora ongite kiwa chako pai bindo urabanda kiwa bande tende kuma 009 ni urambe yo banda iwai yu mwabanda na ibindesi mwabanda na mbua kana ne kungithi tabanda otenyithia otenjaribu ala manana sukuma otikoko kila kitina nekeka chumi sio saka zimbingi tikaola tikabanda okando tesa ithio ndio sie kiata sia usuye na yu akili mala ne mane ya mbeni lasio kaiwane na yu iwasi na mebai kibathukani sina mebai kibathukani ya pe ibana atakwa describe mebai kibathukani pe kiwagita wa kaka kana mobioba kaka ya kila chetupyo kila chinona andu mayese acha kutua okay ula keta wakalobo kata wakosi athini aya pe kingi cha kikamba tutambe to thibu cha kikamba kicha kaka wase kaka kana chao kaka kana pe zero aweta yichu cha kaka kwa elese mundu nikenda ukesele akachono uno manakana kine cha kaka cho mwene physical ukesete ukitha bwana ukesete kitha kina maongo makubi na wa kiuma
ni chetu muno na matumacho menda mapwata tamekwenda kuma kasetha kina matu maushaini neza ni kietu wakilia ni kintu chetu ona wao maweza kwithia kiwachu ni chetu na kambe yesiulika yasa no ki ulangi wa kawaida ta yo inengi ki tofauti weza kwithia hata kituku ya ni kituku wakita kaka ya kwa tu kala muvyoba kiwa kila kingi kitawata wa Kampala kwa Uganda ya kwa Museveni Kampala ida ibana Kampala ni kiwa chololo muno na kisukali mwingi ukeza kwithia ona mundu la muku no aya kiwa kimu ona wina thina mayo kiwa chuno ye kitwa Kampala na no sio wacho nundu ki mundu taya na icho ki market ya ko mebainile pe mubai ungi okwitwa kita wako kwa kituni ya nacho no kithengia ni na Kampala lakini juke la kisio na ki market ni Kampala kiwa kituni nacho nikiba kitha kilia characteristics yacho kiwa kituni kitha tofauti yacho na kiki ngiweza kwithia no kala peke yake lakini kiko kisisia matu no ndumwe no kikuma ni chololo lakini ndweza thia Kampala bado ni mbolola ngo kupita kiki tuni kwa banda kiwa sio ndesivo nundu weza kwithia pe mundu kwenda kiwa kituni kulinga na market balo kutela ki Kampala kitanda na bongi Kampala yenda muno balo kuthoelia kupita kiki tuni katanda aya yuki kitwa muvyoba kiu market yacho ni ilandu mena siathi kutua kalaga lobo katwa wazi athini yeah no iresho hii uibanda Kampala muvyoba na muvyoba to kaka muvyoba ni kaka na kiki tune na kwatini switatu uthima hata ukasethia imone banda nini ngine banda mbingi nisiba ilo banda mbingi ni Kampala nundu yo market nundu jita muvyoba weza kwithia ona ebinda jingi nituka katika iteme ya ng'ombe hii market muno nundu no kwebinda ilandu mena siathi na ndu isi siathi ciuka ukasethia muno siathi ci no mwe wanana kwa uni cio ni cikala muno kasethia cio thinesa lakini yuki kitwa Kampala na kitwa kituni ki market muno nundu weza kwithia ona indi ona kwembuya muno ituna muno tikatwa makanisa keka no kuthukuma wiyanga yukeza kwithia ni twatwa kiwa kimo keza kwithia pa mundani keka uteza yana keka watwa wiyani ya ngai kiwa kimo no chume mana 3 mana 5 na ni kulie so ila mundu akabao kitotho ando market nundu twita nundu twibanda nundu market ila yenza mundu no kakasi nenda kiwa fulani kana market yasia onenda kiwa ulo kuthoa ni wo weta ju nenda kiwa kiba ando ni mesi ando ala makwanza ni mesi ukesethia yakawe nundu ni wesi we muimi ukesethia mundu ni wesi no kuthoa kiwa kitawona ya ni mesi kitumi nundu mundu lo kuthoa kiwa papa ndo kuthoa kindu tezi enda akiba so ni ukawekeza kwithia we mwene ni wisi enda kiwa kiba ndio kanga mwa ine kunia muthembo ni wo amba weta wenda kiwa muthemba iba aya ando ingelama kukothoa na lama mundu kukothoa kimwe athiaka ye kana ni alama mukukothoa ni wholesale ando ingelama ukathoa bani ma wholesale nundu ni moka ukeza kwithia tajuni boka ukeza kwithia etina ni nene na nundu ni woka kuwa na tegwa na yonthe na ndu jigwa savali umwe ni boka ukeza kwithia nundu no kuiba no kauna nusu woka ni wisi palawa wile kiwa chako woso kibanga ulikeune mpaka la wemina jua mina ni kwasa kiwacha kwa kithelile nonwe kingi tigwa ne pange market iliata ando nimesi yanga kana nimesi ya muno nundu kwa muthena kwi kuthithu ila kuthithu muno wisa kwithia kwa muthena ke kwa kwata pesa nini muzee ba mundani ndaleno kana ngilina ngilitatu kila muthena nela ko bio bo muno market ni kwambata kwa usi market na ni ukuli so aingi ni alama sia kana we ni wesa utemo katwa yandu kathi utakuwa makita kwizia ba mundani na ndo nda grab opportunity ya kuthoto no temo kathi utama sako kathi utaka ngundo kathi utatala kiu no kisio lakini weza kwithia kwanza yengi we mundu ucio kuka awe ba kathosie enda kwa to biashara no we kwake na yule kuna utwae ukathosie na kinu kwa we so tikita utiela nilia na ila wale otema ono nona ni mbinge muno ona ni tina ona maybe ona ngili mbinge muno yeah, so ila sia kala bai ndo ka ogese the imone sia beta
ni siavika na siavita ingi siavaloka nundu wetela mbakando alame kukote mabamu ndani ile saa kupita nundu tuna na level undu yendete so te una level notika mine kulata mbe yende wesa kwithia nacio nindi ciukite kwiania so keza kwithia te yo kilango nundu juko kilango ni koko gauga thia pe mwe ciagara ciana muno na cia pitwa so tuna ukeza kwithia keka itwauna na keka ni tina twauma ta mina pyo so wesa kwithia pala tumite te icioka twendete imwe tuminite na bai mwe ciuka kwicitha ni ciathuka ni ciapita ni ciavika na andu maine cia makwiana so ni ciathuka ni cia bai mwe ciza thuka market mbinge ukeza kwithia bai mwe ciza kwanangika ya okay ne ukule ila kuibanda wenzia imai kana ubukwa bayo loka yana withi ilo banda kiwa kiu ukenza zima za futi ta 3 square na wa mino zenza utho sapo mutangola we unaumya kiwa zeimane uthia ba kando no ibulani abo no itunge yange uyekia no ile kanje iwa ciaku no ibwe kwa bayo lo kutani cia hata kutani cia wale totani cia o nusu futi no twetia kuma kiwa kemo kuthikala uthio kila kingi nusu futi kana futi umwe ile imayuwe ke yota ciana ta wale tole jo lungu ta oina lungu ina wa zeimane alafu ukakwetha sumise matu after ibindana ta tazie duration ya suma ile no kwethia cia mbeye kutona sumelete na sumela mpinge wezethia zima ile uswa so you see ambata sikiwa no kiambolea niwe kiambolea mbolea ko wa ng'ombe wa mbui wa nguku mbolea yote ona mabuti macio no mbolea nundu ila sikwemewa mabuti wale toza ukatona zima na watu na imo yekia mabuti no ipwika usune bo mbolea wekia jambe uipanda kana no sako ikienge uyambe yo banda no ngina wekia bo lakini keka ndwe nabo no banda na kitena bo no ndikwase in future niwe sako ikia boenge kana wa mino banda nabo no undu sako kuitaji boenge ni wekia bo nundu ila wa temazeti na ndwe seria ni bathea no ka uketwa bujeti na ni uketa kunia yabo ukeza kwethia lo ni ungithia pena kime ukinge na kiwacha kishuti ngeke kawe unauna kishuti ngeke kesio maintenance yake weather ibwana tenda cho no maintain no kewo na mbolea kino ndo niki wa acha kiwa kisa kuwa nai kiza kuwa nai ati kana wazi ati ningo kuna ndawa baisi ono mwe wacha iza kwenda ndawa kila kiwachenda no bo na kewo baike ndo kenge okay tasi nene ki abundi nene nza imesu nene ki waina ngayeke wachambe ndi kimina myei o 5 6 ni walire kuna kiwa utona koya lakini wike kai cha biashara no wetela ngile kenda kikara chamba tange kia ni value ya mbezo ndo ndo thosi peke ndukita wai tambo return on investment twase natumia atangili 5 kubandakiwa nindo ndako kuweze kumya mbesa mbingi muno in terms of ratio mbesa mbingi muno mbe usineki yebu nane kwa ibinda yanata ni lazima ukwate mbesa mbingi ketumi nondo wakompea ila nekite wakompea ila wikite nondo webanda tulwa tunini no kaketha mbingi na yebinda one yekala muno na kiwachua mino banda nduka banda ingi ni mwatani cha wina kiwa kila cha kuno kwikia bo na kewo kiwachu continue ajuke kala yuna o wauna cha thela sheshuti ingi sio tuimina ila wabandie chambe utona kwasi watumie mbesa cianata kiwani chambe kiwani chambe kubanda kiwona ndotumia silingi manele ndo atumia silingi manele miaka from 09 umunde ne 2022 utona kwasi investment inayo on the investment ya silingi manele within kuma 2009 mpaka 2022 a greater to investment in a value yanata value ju twasisia value ya kisindu isionde kume pinda ju kokopika ju bale pikite ni worth milioni 5 million watane kuma 09 to 2022 maneli to milioni 5 nitwamina twimina ni ukuli ati pe undu asia nekie kekati iwai githanaika iwai kuma twambio siema ndi bandu banginye na kwata mbeza kumanza ekakwizila kiwani ki na kiwani ki no ni bathoweto o sindu ngatala ni o sindu geza kwithia sindu ila sibo ekajukiwa keke mundani faido langu atite nina
niona itheka ni wete nza itheka na kiwa. Okay. Mundu akenda kukaba kuthwa kiwai okaba walite ukaba pika mutituni ngelani tino kisekine lita tisogole tutulukite ukakule kwa muzembi akanguta ni watu ba nundu bai mundu nge wine sitwa jiu na keka jivo waweta mundu muzembi akanguta ola we maiwa no ni wathewa etwa amina asante. okay asante. Museisya mutongo TV ngwatano ya mukamba kuma mwaka wa 2009 kobika mwaka wa 2021 neto umesilingi manele to itwikithia million 5 nita ukingi wetelete no ubandeke wa bukwaku naende no kina mathina maingi wa minoki banda no kunyithia imwe kwa mwei na etha kiwa chaku nicho kanesa nita wa Steven Mwema na baba ta mutongo ni muvyana nda ino ndo oseisya tuikoma nengi tuime kindu kiki bothukanio wa gatatu ungi kwa oyu tionesa. Wasya wa Muimi.